Jahat ada. Sing dah ulah nanti nak kena nak. Makin dia jangan aturan info. Misi ngejap-jap gitu apa dong? Misi ngasen betul. Nge bangkerodo na anu angot dan kentan tapi Mana ngasen gede. Pangjak cara sekan ulah tuh. Nah, kos. Yuk. Jak. Laju mun kana. nge res. Lu agong. Ampun. Dua anggo. Dong agen sedom. Malah kipak. Ada na seda misi million tongos wada. Mara na seda tahu kenapa jelegos blok jekentan na seda. Mare mat legos nak jagulung gitu. Nge tan misi kipak ijaya tongos seluwong. Nah. Tadi pade ini. Res. Ampun seda niki ampun seda. Ah? Itu ye. Marana seda tanda di ngeras. Mara takon ampun seda. Gitu. Cair akone nih. Kan yang nantan sapu niki rao ide yari takeni yo tasa ngelejat bangun you know. Asal na seda makitipan tano. Jek terus sirap. Nge makan. Nah. Lipsan. Res. Dua agong semedo. Seda kita naik. Aduh dulu. Winayan beli buku kene patut kalmargiang beli. Apa mahawan anak itu? Mapan beli tonde nawang kasujatian kayu ni dewoni. Mara ke bantas ada panyugjog buka itu. Dong ngat sahasei dewo matilar gumanti salah tampi kapenang paritingkah parakan lan penyeruan ikan pisan beli mau karewinanya sapuniki diwantana mangkin di yang mangda pedas uning sapun api yukti manah para kandri dan punika tidak kala di yang mecicingake di kireng taman dados ipun kedhe dados beli mire bidu senawang tingkah parakan beli ini yenak mulu setato benjul yang ditu di panjanu negara tan perah ewer ya macana ya paling demen gerada geruduk jani lantasan beli teke mai
Sahase lantas mapikole amat je kenal kenah ye ni. Sing betak kange werin polong ni. Beli yene yuktik sasapunika manah parakan beli. Tidiang nunaskeun rena sinampura ring angan beli. Riantokan purun dados tidiang sekadi anak ngemros te wawen dan dikiring taman. Nah, adi. Pemekas ni idewo subo sujati uning ken kasujatian kayon beli katekaning parakane makejang umanti mulu beli lan parakane makejang tu tuah nyih nayang kenal kaliwat buine pangi diunawang banyak-banyaknya ditu di panjanu negara umanti subo ngajap-ajap pengeroh beli pangside kesarangan bani dewat. Ingat saya waktu pisan. Ya wanda nemangkin pidunasti tiang reng beli. Kireng dumun tangkel ring ide yaji. Mang da uning aja tiang. Niki anak sampun wenten dikiring udian. Duh, paman. Yang diamonin itu paman. Ritar kalau gelah ngaton di cening pada makadado. Rasa warak tanpa nedo bunga tandingangun kita rasa hidup gelah. Nya ye cening paras sarpenayo. Kumanti niki sane abdi yang palungguh cokor dewo taler mekadi setian tiang. Dumadak ide manguh kerah ajangan wit sangkani pertemoni dan sangat kaya. Nene cai parkan keto masih nyai penyeruan. Ning udah tekan angkel jak tulung menkengken ada musuh pun. Ide Agong Putra boleh sedo putra. Menene jeneng bagus man sedo kengken persido kejaya dini musuh. Do ide mayude boleh sedo aja bos pisan Agong. Ngelai mati nah. Dengan tanggen. Sampunang pun. Nana enak itu keraso subuh pana cining. Ne jane kene na. Nah haji matakon yuk tekeni dewa man kengken. Presido dewa merjaya musuh dong. Man sido pan cening anapang. Inggih. Ratu Agung. Duaning puniki wantah sampun sangkaning pingarsanaji. Semalini menawi itu sampun tuduh ing ide Sangyang Paramokawi. Sane kasinangah mesah maka sami sampun kasoran untuk titiang. Nana ya sebuah keto jak cagar subaci. Yang sumbo pejenengan dewa keris pusaka pejantu negara. Do mula kawenangang berjaya sengit. Nah ne jane kene lah cening. Mapan subo ingkuk paitungan cening ngajak dado. Kita masih aji kapining ngajeni dewa. Ni jane subo penatas pragat sengit. Jane aji ngidih abang sangat kaping dewa.
Abang Presidojo nyen cening ngambil ni aden ni dewa. Bang Presido digelis metemu ane madan ala kirapi. Mapan rasa kewah subaji bakal ngemban yen aden ni dewa. Makweh penglamar teko bang sing yen sangkaning tu lantas mawa turuntik panegara. Engal-engal yen ni dewa gumante nyangro aden ni dewa nah. Inggih. Ratu Haji Agung, yaninek kadi punika kumanti sampun kemanahan tukti tiang. Wantaring kawentenanipun yadi sane ngawinang sungkan kawin aji. Mangda sampun mekadi bawas ajine wenten para ratu saking duro negara ne prasida pacang amet ipun yadi kumanti sane mangkin ngalamuyu titiang pacang nunas ipun kumanti pacang pamitang titiang. Nana yes wake dosok semua aji. Nana to. Ni ada utusan tu. Oleh panegaran ceneng penjandu negara. Seragam saha balai ringan. Saha joli. Tetapuan. Gumanti lakar menak ragan ceneng. Ne jani tragio yang ceneng dah. Paman. Yang abang masih no kawi bawani ceneng ngambekang pengambilan singa itu. Benahangin lantaran nah tekadang masih kejabo lantaran pangnya luang masih kengken sepula palingen paman. Abang, uniki banyak patih matih sami sampun ngemateng lantaran dua ini. Cino pemargin itu ya nak jago kejabo. Nah ceneng ayu ni dewa. Ni jani singgino. Dah haji. Judat mabos teken ceneng. Ceneng sing subot tatas ni mata nawang. Yen buat tuno. Buatlah cure dine di puri badri ke negara. Dadi aji sengelah arto berano. Gumantilah karangon aji mekelin rakan ceneng. Matemu ala kirapai kelawan rakan dewa. Ni ada abesek. Gumanti bekal aji kapirengi dewa. Gisiang apang tekok nah pemekas ne. Mapan ceneng bakal ngerajegang aneh madan patemon ala kirat. Melah nyen ceneng bakal ngambelang. Padi berada satieng laki. Rajegang pesangen nah aneh madan istri sesano. Nah tuahamondo dadi bakal haji kapining dewa. Suksema mana titiang miragi wacana najina sapunika. Nemangkin titiang lungsur mepamit. Dumadak cemang dewenten titiang rempuri dibeli. Presiden titiang larang. Pati berada saat yang laki ne punika. Mangda apisan titiang dados jatmu. Kawan becik mangda titiang wenten rengajeng ide-ide aji. Nah suksema nyen aji. Sat maka tur cening tenenan ngajak dadwo waluyane ngarianang aji pemargi ane mau tamo desubane nyen aji bakal anjekan aji nyusup ane madan sunia merto gedeng wenten tunas titiang rengaji wenten penyerwan titiang mangkekalih pajang tunas titiang. Nah yenak itu nene jai sekar Nyai nyen ngireng nyen pianak gelah merabine kemo ke candu negara. Nah, inggih Ratu Agung Lingsun. Pangyang titiang pacang ngireng ide yana titiang mepamit reng palungan Jogor. nah dah gitu. Mon dekengkan de kelingang tadi.
makin nomor dua kulingsir. Sampunang punika para kandrene, ya tian penyerawan drene disekar. Sandukan disekaripun moko pisan. Nenten mersidayangipun mejalan. Di tiang mana nenten GB di tiang anong. Pine becek puniki mongkek mangne. Iri ayo mokok besok gitu sing mampu menjalan. Nah yang gitu nene nyai mongkeng, nah mongkeng yang ireng gitu nah. Ratu Agung. Ya ning sampun wet sangkaning sekayon Palungguh Cokordewo. Duh kabeh di tiang pacang turun diwal, di tiang kumanti wacas. Ndah. Kemo menjalan. Wakang titiang je ungkurang jadi mau pamit. Mendadak gitu. Sandukan batis titiang kantun kenyal ngiring-ngiriki. Makin malih pitung raino wau titiang lungsur mau pamit. Jadi mereka tangkile ke Benjanu. Yen cai durian lakar mau pamit. Sing yen mula sangkaning cai lantas ngeriweden. Nah kene ne sekar mapan yai becol durian kone mau pamit sing itu. Nejane gelah mau pengidang je teken nyai. Nyai nyen ngorain reramane nyen ditu di Pecandu Negara. Nah orang yai becol durian lakar mau pamit uli dini. Nah nyai barengin na pianak gelah. Kemo nyen ngireng nah. Orang yang teker ramani becol mapan ya durian mau pamit. Pangayang titiang pacang mepiorahan ring ramanipun. Nah kita nih sekar karena tudang kamu teker raman cai. Titiang mangken durus jadi mereka ngiring. Geng kena cini. Ampun segar batis titiang mangken. Mangken pun titiang pamit mangken. Mata-mata sentayan cini yuk. Baya nak itu kijap matan cai ne kena man gelah. Nak gelah maluan dadi jatmo ngerasanin bajang truno. Mari sekar lakar kemo ngiring perjani sekar cai. Nanda yang nak itu mau mekedadua bepenyeruan menjalanmu. Nah cening. Asutiasui dewa pangumanggo dirga yusa paripurna ditu di madya nengawan. Ngelantur nyen jumujuk di puri Pecandu Negara nah gitu. Yen sampun wenten pangluguran aji, sane mangkin titiang lunas mepamit Ratu Ajari. Nah, kemo memargi dewa Sermo pangumanggo. pamit aji. Paman, ini ngajin gelah kepuni. Duru sang Palungguh Cokordewo budal. Mulutan pariwangde idewone jani lakar ngiringang pemargin beline budal ke Panjanu Negara. Col tuh. Ayo titiang. Iwas cina. Ya. Tuh, tadi ada pamenak uli di Panjanu Negara. Saya waktu. Ayo iya nasa punika ngiring sane mangkin. Duru sang marga mangno presiden gelis Palungguh Cokordewo raor deh puri Penjanu orang. Wakelo supaya dewek nyantosan di puri. Tusing masih di dua gung gederau. Kengken ya sujatine sungkani dana kelingsir. Paling melah dewek ane jani kebencinga. Apang tepuk je. Apa subade banyak ane belipat apa tusing. Kengken dari didian cai tekei di dua gung gede di je. Nawakang. Manur kadi bos Gusti. Titiang nang ngiring ide dua agung gede. Sakewanten ide kantor ngungkur. Mawinan titiang rinan tangkil. Uyuh titiang wakasa. Mangne nenten kadi kakiat. Kadi ring jabu aturan titiang. Unde teh cai ngiring ide dua gung gede. Nah ya nak itu. Kamu yang ngalah turun ide.
Agung. Saking suwe makade titiang nyantos seperau palungo Cokore Dewa was-was manah titiang Ritu Agung. Sane mangkin Cokore Dewa sampun rauh kapini hajang titiang ngaturaken angayu bagya indek seperau palungo Cokore Dewa duren titiang nguningayang sepetilar palungo Cokore Dewa panegara duwene kantun tentrem kerja rahaja patah sekadi sedurunge palungo Cokore Dewa matilar Ritu Agung. Nah, paman, yan buka ketup atur paman marpapen gelah. Mulo cuma garsan gelah. Kapinang tegak pamane dini dipuri maka pengapih dini gelah. Sakewala ni gelah merasa kauluk-uluk. Mapan buka atur pamane tugas gelai lakar metilar umanti paman ngaturang kapenang gelah kone deyaji sungkan rahat ih tekaneng teke ngejeg kenak bekas jati mulu pangihin gelah lantas dibuka jani tuh kini lantas paican itu anak keling serida ajen belah ditu tu pamanmu yang tadi jak bebeki sanken gelang merasa girang titiang Ritu Agung santukan winayan titiange nganinin Cokore Dewa kekadini titiang sekadi bos titiang nguluk-nguluk Ritu Agung maka suyaktianipun ide yajung nenten sungkan sane mangken Cokore Dewa sampun ngemanggihin sapun api kewenten ida anak kelingsir. Sane mangken titiang matur ing Ritu Agung istri ledangan Ritu Agung gede. nah lautang Inggih Ritu Agung istri. Sewentane rikiring puri diki wantah Cokore Dewa sane nuwena. Wentane ring puren palungo Cokore Dewa ida irake sane nuwena. Santukan Cokore Dewa mapurana tungil kaon becik purika sarang-sarang duwenan samalih ring purine diki nenten patah ring riko iriki kirang make sami sakewanten ledangan pisan Ritu Agung istri. Paman, sing nyanang paman matur keto kapene gelang. Milih paman si benawang. Reh ning ade beranane, wara jelangeng dini di gumene. Pemekasne, kenah pamane ane saja, suci nirmala, ngaturang bakti kapene gelang. Pemekasne ring ide beli paman. Inggih yen indek subaktin titiang sampunan Cokore Dewa sumanang sayur Ritu Agung. nah paman mapan subo pertiakse ban paman ni sekala buku kini lantas pemargin gelah mirip tuah sangkaneng subo paitungan paman ngiring panglingsir gelah dini ketu masih diaji ditu di Badri ke pura pahawanan lantas ada pejalan buku kini jani nyen lakar sok serahen gelah sejauh ini mulu paman patut lakar ngitungan ngunukang buat paukudan gelah Inggih Ritu Agung. Duaning Cokore Dewa mawali sampun kesarangin antuk arin palunguh Cokore Dewa. Sane mangkin malunguh Cokore Dewa ngapuriang. Titiang jaga tangkil ring baga wanda duwene nunasan padewasa yan sampun kapaice dewasa sane becik kalau riko dijang matur Cokore Dewa malih Ritu Agung. nanah jenak itu ulah lakar kapuri Jurus Di. kemudian Agung. lan lautang kapuri lan Kiring memargi dijang iring di Agung.
dua gung istri sang ninuwasa jagat panjali negara Cokor Dewa luwir giri putri manresti ngangge sarira duwene angob didiang ngaton mungguing kawibawan palungguh Cokor Dewa ida sang yang ratih purmangke nyingidang raga ring selagan megene yan masanding ring keharyonan palungguh Cokor Dewa. Paman, dua saja buku raos paman itu. Paman ngajem dari dewek gelah sakewale anu jani. Paman yang gelah gustine nyen ora ngajem. Sakewale paman jelek melah masih anak buka paman anu gelah anak buka gelah. Do jebas sangat paman ngajem gelah kan paman. Nggih, Dogung. Yuktene kadipunika yatu Cokor Dewa anom, yatu Cokor Dewa mange datu Dogung. Yukti panyak-panyaki ngaturang pangubakti ringangan palungguh Cokor Dewa. Sene mangkin titiang kapanika yang nangkil ring ajeng palungguh Cokor Dewa. Mina wenten rahat jeni sani jagi bosang Cokor Dewa ring sikian titiang. Ane bakal rawasan gelah tekening paman sing gadelen. Tadi sesukat gelah dini dipenjali kiring ban paman. Ketinggalan antuk ije di bapak Haji Newate. Menkengken mirip banyak gelah dini dipenjali. Nu mirip subakti kapen gelah itu masih keapih ban paman-paman. Kemauan Dogung. Panyak palungguh Cokor Dewa. Samian sumuyuk ngaturang bakti. Sandungan palungguh Cokor Dewa ledang medana ringipun. Diwale paman, naik je balu. Tiang Dogung. Sampun sayaga didang natak sepekayun palungguh Cokor Dewa. Paman, dino ni dibisanya gelah ngipi po paman. Napi suwa penang palungguh Cokor Dewa. Ipian gelah melah sajan. Main je malu paman, main je malu. Nggih di tiang. Minabang di tiang Cokor Dewa nyu penayang melancarang ring udayana ring iniruluke minabang dua ko. Duseng gelah ngipiang anak bagus sajan. Wenten asuh mangkin mangihin anak bagus. Anak bagus tuh sing jadelen ide beliaga muli di Pancanu Pura paman. Oh ide dua gum sesunan di tiang saking Panjanu negara. Gum. Raris kacuruk Cokor Dewa ring ide dua gum putra saking Puri Panjanu negara. Winten Cokor Dewa boleh membawa sering ide. Sing paman maro cinga anggelah. Rupan ide beliagung bagus. Tadi jak ditujak gelus ka dirasa kayun gelah. Yang kerasa pan gelah dot sajan teken ide beliagus. Ulah gelah teken kebagusan ide ne paman. Kayun Cokor Dewa mang do mesikian kerabi antuk ide. Kaliang naglah ide beliagung aristana na paman. Gum. Di tiang sampun miragi gatere Dogung. Tiga ngeraine sane sampun lintang. Wenten karya pawiwahan di kering Panjanu negara. Ide sampun ngambil ide Dogung istri saking Badri Kepura sane kamil. Oh, ni ide beliagung subang olah rabi kete. Inggih, diosang-arsang Dogung. Wenten suwego tere iki. Para sinatrio wenten diosan ring duru negara. Mawon sampun nang ide Dogung putra ring Puri Panjanu negara di tiang sadio jagi nangkil nunas mangde sido ngambil Cokor Dewa kerabi Dogung. Jutot ne ane jani. Kayan gelah duseng na dipasangan teken ide beliagung paman. Aliang na gelah paman. Aliang na gelah na paman. Sira malih suwun dia. Yantan Cokor Dewa sira
malih pangubaktin di tiang yantan gumandi sangin wase jagat panjali negara inggih yen sampun Cokor Dewa mapiarsa kadi punika presiden untuk tiang nyikiang Cokor Dewa ring iderakan palungguh Cokor Dewa ring puri panjali negara Man kengkena man paman karyane dibeli agung subuh kone raos sang paman liwat ani jani kengken ban apang sida gelah ketemu paman wong Paus palungguh Cokor Dewa rasa sumang saya ring sikian titiang nirdon titiang ngiring palungguh Cokor Dewa nyabran kajang klion nangkil lirik ring Raja Pati ring pura dalem dogong mungkin wenten pemargi ngiring tangkil mereka ke Panjanupura sake maktu rarapan pisang mas baktu dogong sajroning pisang mas pun iku daging yang wisya gelah ngatur orang lara apa tekende dia pisang mas aturnya inggih titiang naging yang guna Cokor Dewa ngatur orang ring deraka ring puri Panjanu negara mangda sida ke Yona nah yang subuh keto apang sing ngalang kasep jalan-jalan jani berjalan ring margi ring Aduh kare, merasa lelah cang kenyal rasane, lakar ngitungang karyane. Jadi itlon subuh-subuh dadane karyane, abulan pitung dina rame-ramene. Prabu Dura Negara makejang rauh nyak siang, buat karya pekerap kamben di Dedoagong kare. beli bejol sewira karyane subuh idlon nah jani dia nah hitungin sing karuan-karuan tak setiap ini mah kuranan jak beli nah pangkaruan sen lan lungsurane di dua gong tunas lan angon mah biuhonan tiang ajak beli pangsekan san tiang mah kuranan dini Banten di Dedoagong ane subuh melungsar to tunas ben. oh tok awang tunas Angon mobil kawanang. benar Dadi sing nang angon Banten lungsur-lungsurang bena. Nyai de kewa. Nak jumah tang nak bersedia sama Banten ken dadong ca. oh beli pong lah bantan bukan no bantan Bo. yang subuh kedol lah nang ule bantan Ye. foto Banten biu kukong apa? weh lengah beli bantan biu kukong angon mau biu kawanan sing tadi tono bantan kacare andare nawali Banten ketarik. Yang kita tosan lungsur na. Kadian cang nak dadi to nak kalmangon dicari to. sing tadi tono bantan padi adane lan to lungsur beli To tunas jani na. nah kawang kengke Pangsing ngai beno